Mala husomo ngawe na ujuzi, tibakishe ule wa serikali. Lauza bako utunge hazi, urumie ya aho ankiri. Kabole dimanga unosi, kabo biashara na matembezi. Richo shindari zirumie, ritunge hazi zenza mrali. Taikeze chida ngizo chashi, naritoka na sheipikani. Risumutimba ike haumavi, ribuwe wala hazi. Imasanduku ya mali, namnike bahati. Oanzo amuwe wana hazi, au wala mashirika watiti. Intia aturi ya tawo, ketuli na itulasi. Nari underi heze, hamusomo na hazi. Sutambiri ziurawo, makatiri somao. Nari kaza nezirele kweli. Nimlio bonze mtumao, mtido fikiri ya dabasi. Na mfikiri tena namna ya uchambuwe wanahazi. Bismillahirrahmanirrahim. Washilizi wangalizi wa hema tangazo matukufu ya RSM13 na Komori Mlezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu usiku wa leo ngasina uzadi na furaha yaho mjihunro pamoja damina imwanama mtukufu Abderrahman Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu imwanama Abderrahman Ahmed hamadi hali kaodo mjuao mzima harima wana mawatani ya wahedawla ya Komor ikawe makatianu dumrumishi jimla ikaodo ya dhaminishiwa imatangazo inorambao de komunikasyo halugha ya kizungu harimwa ya wizara ya helidima la Komor na rangude mwezi 25 ya mwezi wa Mei kaodo rilonu unu hawaswili harimwa ya ardhi ya Faransa ورونو وجهونو هاريما زي ممبر za RSM13 hunuvoba ikao dorendelea wane mahadisiano ikao ngari wamba udua ha udunga zinji da sina furaheka odo rilonio abonge mwanama Abderrahman Ahmed hujo salimu wangalizi washilizi wahe matangazo ya RSM13 jekwezi mtukufu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahandani doso shukuria waliho do renga jitihadi rijar mwemba wa RSM13 beka simengoni mwarumisha idala RSM13 shema katianu halu haya shimanga renge disponibilite waliho ngasar muhazi zinwaji ukaya hazikao do rilonizo ngarsi harma hazi za serikali zinyakati zinu ikao ngarisa nao rifanya namna ya ujuza wa Komor zila ikao ndo zifanyishi hao harmae serikali ya Komor maksusu de wizara ya usilana hao ne ledima. Mwanama Abderrahman wanru hudunga haku harimwae matangazo ya RSM13 usiku leo ngojihundo harimwa ye zemimbar za he RSM13 hunu Marseille khasa arjoka RSM13 ngiyo namba wazinji harimwe dunia hata hunu Faransa ngasine mbawa ilio Paris ngasine mbawa ilio Marseille ngene le jumba rasmi la hatu ilio ho konsola ye furaha hindini uyone sao kamrumishi wa hele jumba la RSM13 mjihunro haho hamara ya handani harimwa zemimbari za he matangazo ya haho hunu Marseille. Sijiwa haku hakaya si ukahula si wona namna nduko namna kumfanyeze hazi geshe karwangalia ezombo uzo kamdungu ono amru bon ezombo yani ezombo ngizo zishashi shay kamdunge hulangu ono mru fikiri nganyisa wana tefe na Canal Plus no wadunga
shekamraja ngujo hajaba na basa ngore namna zinongo ziliyo nguhisukaya SM13 ngafanywa hazi za msinadi ikao mbawa zindwa jikao za matangazo za he sawaneze mbawa za matangazo za he dunia nabo zongwe namna mrazonao mndungono kangizo shashalisi marhaba menji washilizi wangalizi hamadi namna radisema hadisi hatu yanu bwana Abderrahman kauri mwanambia ni ukayangu ngemrumishi ngedhamana wa matangazo harimwe wizara ya hele dima la Komori banu unumvuazo ani rikahandisa imana Abderrahman usiku lewe mahadisi yanu yatu yafanya harimwa mimbari ya konsola hindido kari mimbari ya konsola ujoka uhadisi bamweje ndayenu wandikao hadunga na yenao wasiri harimwa ya daula ya Faransa wahodo mbaba hanika odo rijoru miaze mimbar rasmi za hatu safi sha usiku leo hatsungua ya tezize harimwa zembawa za SM13 jiunda unu konsola jiunda unu vomba ihondo yoga akahuja ya ritose wa tangazaji wa SM13 wananya ikaudwa jiunda wa masiwani Hamadi mwananya siandhimu buto na MC wa babana na letengo lao onse pia kaude waransi Komori kaudo wakaulinda weshie lejila hahe neze tosa za hahe rangudu harimwa le jiji la Marseille sha baada ya jure J harimwa mjiwezi wa Paris kaodo ya jula hikiwa ni mwana asali la mzee banana dhimudini tumani kaodo wanzishi jimla wa SM13 wado wakati jurumia zemimba rasmi za SM13 wakati huo ni mwana Abderrahman msafara ikao do hasulisha hunu eunu msafara wa matembezi eunu msafara wa hazi kaukamrumishi wa SM13 au msafara wa hazi kaukamrumishi wa serikali ya Komori. Marhaba menji ala muhimu haku auka mali mnahambanga mihunu rangude mwezi 25 yani tsiro ha Komori mwezi 24 ikao siku wa samedi tsiro ha Komori siwaswili Paris mwezi 25 yode dimanche rakanyo ila ikao ya maudu njoka ya Ntwanani shati jila Paris ikao tijahunu hamsafara wa serikali ilinje nifanye hazi za serikali ikao harmao mpango unu ikao bidike ya mudiri jimla usilihani huo wa hele dima wodo na kanampara na mwambia kange bidio ujeundi warongo we armwemba wa SM13 ili wa Komori wajue sharibi hahunu rongo indini sha malasafu ngasina wanahitilafu wa kitekniki watu dasinae shangaromba mungu kama udutsire Jepari ani maudu 2000 amjore Jepari katsire Jepari jerfanyi namna ya ukaya mudiri ya kiyabo ili mhadisi haku ili ya mwoneseni maksada mshinzi ya rive harma enti ya Faransa. Marhaba menji mtukufu harimwa maksada mshinzi kaudi ya mbeheni Faransa bimana mtukufu ngarjoka ya wahea relation ikauzo fanyishia mbawa ya hedima hau formation ikauza mbehani hau wanrujua ukayanga tulifanya mikataba yani katika kanzari njia ukaizo bwana mudiri lejo kauzione seka ukatoa madeli rahamba wakati huo yezombone tekniki yezo zingala bwana director Sufali Bura wade mruko kwa hiyo ya uhandisi harimwa anunga mada hizo shahuna anya hoa zani wa hatu da sina mwana nyasi Abderrahman kawajibu rimstakmidi harimwa mbawa nzima harimwa zembawa za SM13 yode protocol ya SM13 lamne kao tekeleza habari ya udai basomwana ni mbari harimwa mbawa nzima ya SM13 abonge shago joka ya bwana director wakati unungu ridungu Sufali Bura na nafurahi nji kaudo aloni yobego wakati uno hesangi harimwa tashawish ya hopanga msafara waenda harimwe machinjo ka ukeba ina he Komori ne Kosovo ayo machibo ka wabo directeur makatiano yeka para mradi uka hom Parisa wede hula sha inshallah harimwa watukufu harimwa mahadisi kauda yaendelea baina ya Abderrahman na ni delegation haurambi ukadu jumbe kauda mraba ujaban ngajo bitsiwa ni anteni hatu ya Marseille ya Marseille consola mwana Abderrahman hema tangazo ani rangudu wakati wadhaminishiwa zembawa za hema tangazo harimwa wizara ya heledima yani ye mbasawo hindini haumba onrongo hindiza nyumenika odo mwazi panga yani za mwendeleo usoni hata imkomori arambue ukaema katianu yembawa awe matangazo ya hembawa ya heledima irengwa ni mzima harimwa rumishi wa matangazo bingwa kujaka urengo kamrumisha SM13 au shauka urengwa hetala ya hao no mwendeleo soni nena mna serikali wao nawe namni kaudo evolue wa ni mwendeleo soni harimwa zimbari za SM13
ani ye fikra hindini kaudu fikirio uzibasawi harimwe matangazo ya hemba wa ya wizara ya Ledima. Marhaba. Ukabanu alamandi lolo muhimu haku ukanga mjauka ya serikali ya Komori na wasudo kanga ngami harmwe serikali shaho kweli ngabonongo zinji haku zifanyishi hao ko kasoneha sha mimi hapo mimi ole upande wangu zembio mimi nifanyao ndamine kipo akanti hamicharme communication shanga amina wandu wasaya rilo wazima rifanyo haziyo ili rishinde rijuse ya ministeri au kangaranzo hina mbandongo ijiriyo harumwaye ministeri ifanyishi akasi amade namna ujuao banema nabahainu wandu ambao maana ekaondo ndarumwaye tia Komor watsingwa bakaya rumweze wizara sifanyo hazi de wizara mrungono kaya minister Danieli ngwendo sur le terrain haono zila pia imana zambao nda bukungazione hao imana zione hao yode matangazo de service ya communication ya minister de l'agriculture. Imana hushindi zila jitahidi kaulu zifanyoni bwana waziri hushindi hata mlimaji Mkomori mushindo harambu wazenga wazindao ni misafara ya rohao no mahala indao yema tangazo ya Komori yani rasmi rambide ortese eske wamnikanie nafasi neze tartibu za urumia hata mlimaji harimwana rtsamba ukaya nukta mengofukari harimwajana hata mlimaji Mkomori yaramue izwe kaulu mfanyao. Alhamdulillah shukran wartesengwa tsangao funvu chochash au kaya hena wakati rawapara mahsusu de redacteur en chef loyabo manyasi uparasi domare wa heshesi wa Shanzwani hena wakati rampara beshe kaya ezenongo mathalani abaha ezenongo zija abahain ja surprise ja abahain asfanyishi hao shekara para ortese wohuja arma hena déplacement ya ministre nazila hinri wala ila sukanga fanyao hindi ngarandori juso wa Komori ukaya wizara ya Ledima ngwa ukaribu no wa Komori holiho inde wizara mzaze wa hiyensi kamili akabasina shahula yabo kabatsimyeshi ye bwana Abderrahman ani ngorjuko subutirambe ukaya rangude mwezi 25 ya mwezi wa mwasuli Faransa izi habari zinu ngabo walimaji nartu nji harmu walimaji aura medu wa Komori ani washindao wa jokai waziri wa hizi habari za Ledima hadungana na ujumbe wa roha hasuli harmu daula Faransa. Alhamdulillah harmu matangazo rasmi ya daula zinaweza ngwazijua au watuko zijua harmu zemimbari za RSM3 holiho harma mvama kaula kango jokaba hainu enambandongo itsobira harmu reseaux sociaux yabo yotsomba kaketu abo kaiti sharangwe mwezi 25 ratomndu arumwaensi ya Faransa maksusu pari ihorifanyao ze hazizatu watu wa Komori wasidungao hangao arumwae page wasidungao harumwae page Facebook ya minister de l'agriculture ya Ledima au kabwe hena mbanongo rendao ngamtio banuti prepare mna video ya heze autonesezera controlizo za sarafanya shaizo ngamjo zitia après ekaizazi pia sazisa ngefanya mna video ilije zitilwa shaba sainu garanzi hawe eluha ya hemzungu ya Faransa ranzi hawe ritane mafoto harumazi déplacement zo pia au karankura haja rija dimash elendi rinja hazin yewe kutu amini ukaya kadhamana wahe matangazo kutu amini ukaya harimu walimaji wa Komori eka rindu angalia walimaji wa Komori kaudwa tozenza za Komori holiwe Komori upada Ledima raha kuja basa uhando nono walimaji wa Komori winchi karamba mengo shindana watsanu harumajana alfabia wajutua hisoma raha ni shizugu odo kweli yo hakika shabana badala hukaya mwanzihe amujo mdujo kahelewae huzione sambre mdujo kahelewe zindu kaudwa wanziha hizo weka limi shawali majiwa kweli ikaodwa wajuka wabariki msafara hanyunu onroka batujueleweshi zukumashanzi haisho wajo alfabia Komori wajuka waelewa haraka yewe weka mtakadhamana wahe matangazo zenu uwezo kujazifikiri ukaya uliokaya nyanzihe helu kizungu kabasitamu
holi huyo lugha rasmi harmwe daula shabo nsiku jafikiru kanzi alfabe su alfabe ya shizungu surtu ndiyo aprengera mbekanga ya sharabu sera yo ndongo muhimu sha bon eliri yode mana bakaya harmaye zenyi harmaye video yorjoka ufanya ngaruka utia son ikao mana mujuelewa shikomore sorti ya documentaire la fondungwa onawe zenongo na balanga bo mnduka ngurongo bala directement yihamba kabano ministre Daniel na mudiri wa hele dima ngo malakadha par zambao na muhimu wa zenongo zinu wafanu kadha takadha ili wajeshi dawa ileo shaba hain harma relewa kaba zenongo pia bahainu nana bansena garanzori juze banu mana koswanzene shizungu garanzo wala ma partenaire ikao do wa saidia wensi hatu wajue waone kaya zeno wanuaja zeno kwa tsabuha shazinu harma ndongo za msinadi za rendeha wazijuza shaba tutika umea ukaya mwana Abderrahman na mfanye shawiri harwe page waja umfikiri wandikao do wanza wajuze ndwika udufanya wadunga wazeno ikao mfanyao ukaya wandu wotsena haina mbugena telefoni haina mrugubu enge hajokaya upande wa hele dima yebuwa upande wa he lugha kizungu upande wa he lugha shikomora rijo baze wizara zadu gabo tsena wadu fikiri sha surtu ndele dima haukale dima inu mbawa bukao yemkomori asli inde wizara anyala dimijue kai roya haukaya mkomori hata havasa limbajivani hahe yalime mbamhogo yalime mnanrovi yalime jawu ya juu abo ngeze fikira mlonizo gamshidao mwezanziha heli bokum baba fulani ngulojwa some mbabi yenge ngujonya mizajabu yatsona rushangujishna some alfabe mwana harimo msafara wahanyu nikaudu mufanya ujushidori jimlisi mbabi za ndongoyo ilihe bahati nuritsojua omahala mahenda halafu orajifunje urengena bwana director chalo tsoka imede da hui mathalan izona kanza moderi jimla ya jawane se winji kama sta shaya wamjo zibi ambabe wakabo sina kahambe za mbwa yapo elewa do mahala mahida hamba ukaya mahala kadha na mahala kadha shaya za mbwa yabo ye moderi jimla wa hele dima dejo jayambe kayo wodishe fahangu sina uja ya sanjo mraria namna hiyo sha sisi amadi namna hambia wasuli 2000 wasuli pari 2000 mwezi 25 ya Mei roleno ye fumdaru karjalala riju hapo tasi handani riona nani wanurambao Expertise France ikao Expertise France waome ngoni mwandu kao woni maparteneri wa hensi hatu mahsusu atufumbar mpande watu wa he eledima riwaono rijabo jioni yabo karjalala sena sharende harmai agence nationale ya development ya hensi faransa ni rambao AFD riwona na madhamana wayabo tena waliwo rima zijo ezala wanabo ni makswada homona no huo yo mudiri de jujaya zambe jujaya zambe akawo yeshifangu sina ujwa umraria banda abo efumne rifanya msafara abo riroha kwenda Toulouse zinongondi zo wizo renderi kaona na riona na ni Institut de Recherche ya husuye narumambeshi komor domtsatsawo wahe ledima no ulozi ne environment no ulanga yani riwanana nae madhamana wao letasi karjalala sharidi tena bo jioni hapo tena rero hapo rende harumaye le jumba kuu la usole duma sole dima lambao Agro Toulouse INP Agro Toulouse ani yomba wanku ikao ngeshihani hao nele dima la Faransa la hele ndini ya Faransa ikao chefatu ani aso sipi yani delegation ya tendelwa ni chef hatu ministre Daniel
ri rengo ahesho na shauli lao rai wa fanya na arma ilera shakamilisha mahadisi baina ya janibu zombili ikao maruda menji ya roha yao shaizo juja zambe shifahangu sina jogu zaba bale banda yabo ri roha yabo karjalala fumna yo ye agenda ka trop chargé roha yabo rende harma ye école nationale ya husu olo namendi utungaji zinyama école nationale vétérinaire voilà rende yabo ikao riona na nimapamana wa hei elikolio hundu shabaha sena rivirana na renji harma elikolio riona zi laboratoire ze different pia hina mbalongola husuo zombo arumia au ni namna ya ulela zinyama zembe zembuzi nana zinyama ko kasufana nasi ko sikarizili pia ruone namna ya uziswanye kabla namna abantu kanga wana mbuzi kama mathalan yungulo mndu bala shikomore hapo yule ibo halapitali angaliwa komore abo de helo abo yotsinzwa shabwa bahainu wali jari wono za ferizo bahainu zero shots na jwa utwa hawenji au kaya ramba director ile jayambe riwe nana yabo wala yede la defum tsano wala ya huwa ikafeti lafu ngojuo wala kama na hazi to lemeza mda tsovumwa abo fumne rango ya huwa hiyo tirengenzi ya uja Marseille ilinje none zifami ata maudu Dimash ndeje pare elendire dirinjar mwezi hasi kaunga tukaona na ndongo za sasa za pangwa armaye msafara swala la mwiso njuli wajisha mwana Abderrahman akamjua washirizi wangali zikana furaha injiri tuanza swala la basi naye he furaha kari homoona na nishishwa bahai huwa ku mwana Abderrahman rangu jana mwezi mengomera ya mwezi wa mshele wa leo samedi jana juma leo amjuka hubiri mbabi hari mwezi nzia za Marseille ngojuka Marseille yo hambwa de shesi wa shatsan shakomora hasibabu afasiri ndo bantu walo letengwela shikomori hako ye ani huhisije ani harimwa le kalima laho la mwiso huhisije wakati wajihunda harimwa nzia za Marseille ani hakka kurabua ukaya hakika Marseille linde le shesi wa shatsan shakomori bantu walio ani wanasafiri wa Komori wa winji wao Saminu ka hakika kweli wala dungu amba shinde shesi wa shatano kwa jamba ndapo au kabala Komori wihunga sana zisiwazini sina maore nzuani mwali na ngazija jerika zishatano abori ho Marseille au kati kubali haku kaila barzahusha ya homasi wani yo de lo Marseille watsingobira na mzazaho bomwana habo fanyi ha utulaulia directement utumondambua yewone couleur directement usungurambua ka wayi Komori nabonja kaza kofia ya Komori chanso vai helinu harambua kawe Komori akaida mwisonuka ulauliwa mwana hayo shelewa abo salama ngono dela uyo ya Komori la wanadamu kabati ujusombua kaono mwananya haku sibahi tena mbanongo difference tena naiona mana sikapari asifanya haruma nsu za timonne niwabia nsomba ndabu njaswale asubuhi jamaa taibu Paris Marseille ushiri bitekeleza jamaa nsubiro aniswala jamaa beseda bahaburo banu lwarume mission wandu wadhiniyo maharibi amfikiri manaba hanga sana armada kancha wanujana de maharibi shaya asubuhi amwirango jamaa te juma tiswali jamaa juzi jana na haja tiswali jamaa haku parapori ya Paris yo tilenge mananga mi 14 arrondissement ntsaswa hata mbaba hanu waka nabo Paris misiringi Paris shaduka hohu wa mji
ani ambuse utsonga ngo hule sha Marseille habo yakaya mji womtitirana Paris emisiri hena banu sha hakika ina katwa kwa pango tsura mbuo kaya ujo hama ngamsitsa ulabala ngamsitsa ulobala ngapala shitsa labala mwanzo mwana mbesho ninga pala sholobala yo hakika Marseille mura mbuo zeno ngo hizo ngo nimweze ngo kubuzira mbuo Marseille hamade kangwa nzura mbuwe uka Marseille hata wakati mrufikiri hama mji wa Kiislamu hakaya amusufio mbabe yakezo kujazia nshi ngari wabao ujihari mu msafara wabiri harimo period asala hilo wanrashile kabano haja Ramadan armaze magazi kamjira Ramadhani umundu zinde zirayo inde party ya haina ndo za husetumu woni watu ya kazi wazeni zote pia trade nganu ze mafura ze pia ushira buka ya hakika kwa harmozi ani wewe hisi ukanga harma nsibo kongiona maislam hama mfano wa magharibi emagezema onu pia ngo makini halafu banu kaura mbuwa hindi denso aidi zemagaza pia zubaya zemagaza pia ngazubaya ze restaurant pia ngazubaya kuna unde ndushidi sawa halafu Noel ule banu kaura mbuwa hakwe Noel gujo hunda zemagaza pia zibua akonje wa Arabu wenje wa Islamu pia bwaze magaza hakila tsi efitira okodi considere hako shentso aidi murambuwa kaya hakika Marseille numji mukao ngo jihunda wa Islamu wenji ndo hapo. Bon, abange watukufu washirizi wangalizi wa matangazo ya RSM13 na ni Komori Mlezi. Riwasili wakati kaono rijoka ulahana, harimu mahadisi hatu asinemano nyasi Abderrahman Ahmed kaonga rijoka sinae, harimu mpango haswa na ine ujumbe kaono ya dunga na inao. Ujola haji kwezi wana nyuho watangazaji wa RSM13 na bwana mudiri director Sufari Buro mbaba ni kaono waridunga wa harimu mahadisi yanu na washirizi wangalizi wa RSM13 harimu ya mahadisi ya mondo ya hawa ya fanya Faransa harimazi mimbar za RSM13 ujola haji kwezi mtukufu harimu mahadisi yanu. Bo handani orangesha bahashinu okaya ujo kami handani ze fami zangu ngizo zinji mahsusu no Marseille ngwa wenje hako ngaboko tishinitsi waono ngaboko njashida na waona ngwa John Sami ngabona kanazi zila nramba mausilano ya hao shinitsi wapara abo dotswa salimu kaya rija abo rwasalimu rimsalimuni na oba Mungu akanga mjordinde je Komori sha mununja kaujani baki ezaziza tunga zijoisa ele 5 abo ele 5 yo amjorengaye endege au reje wa masiwani ndira swale di Komori abo ngaromba Mungu ka Mwenyezi Mungu ajaliwa jamsafara wasaya ikari rejeri wono wabaki ratsuwahira waona na hama bushiria directors falibura andhum dina atmani beche wetsi monopari mana amwashukuri haku akawapari kwa jandanganai nananya nyua Marseille kamjandanganai akaya andhum dina atmani nana SHD wajwa aeroport wajawani rengenro wani halali ya tapi rouge mashallah aya tija Marseille hakadha sufali mani uja undengata tami tija mini RSM13 nyakati zinu mbeshe annex ya RSM13 abo wanaswena mwana mudiri jimla ka dehilo riparana ye hanipara directeur ambao kaya wanasi wazima shango jungo arumaze preparation za machi ya Kosovo abokana shida bonane alafu timrengea na kaya director asiwazima garjona na inshallah kamwa benzi Mwenyezi Mungu jalla James safara mraji jerona ni macho kwa macho iliri wanani kamwa benzi akaya maudu nebidonde jeipari yani fumbili masifu yale honda maudu director mjua himona ni bidio maudu fumbili ni njonzi yani haure jeipari maraba kamwa benzi abonge washirizi wangalizi wa hema tangazo ya RSM13 nana ye Komori Mlezi habanu dorijuka utia taalike mahadisi hatu kaore kawiyadunga wamweja ni mwananyasi Abderrahman Ahmed hamade namni kaudu mjua mtangazaji harimwa ye RSM13 na ye matangazo mbali kaudu dhamana wa he matangazo harimwe le dimba wizara ya le dima ikawa katunge harimwa msafara na yena ujumbe kautendelwa ni waziri wa hele dima bwana Daniel
ikawa wakati unu wa haribwa misafara zinsana ntaza Faransa harimwa omendeleo soni wa hele dima la Komor hamfaida ya hele dima la daula ya Komor. Mwenyezi Mungu awanika taufiki ya wanike bakhti ya wanike shabaha. Mwenyezi Mungu ajalie ya wanike wabariki neema dhamana wa daula hata le dima lendeleo soni insha Allah taala harimwa shesi wa shahatu na nezi siwa zozine zonti pia ho hanza he rabbal alamin abangi habanu dur jula hana harima mahadisi hatu yanu bori omba duari wonani harima mahadisi ya bili insha Allah taala ikaodo ya juka ya pamojana ujumbe kao dua mraba ujabanu hanza he rabbal alamin abangi habanu watukufu na mkubali ze samaha za hatu ikanga bala ladhimu riziuzise ratsu ziuzisa wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ilaha ya urumia riwanenu masikini karibu wa mashirika kabo hazizi nji haruma yensi inti ya haturi ya tawo keturi na itonasi nari underi heze hamsomu na hazi